Persoonlikheid beïnvloed verbruikerslewensstyle aansienlik, vorm voorkeure, gedrag en aankoopbesluite. Deur die verband tussen persoonlikheidseienskappe en leefstylkeuses te verstaan, kan bemarkers getekende strategieë skep wat ooreenstem met verbruikersbehoeftes en waardes. Invloed op voorkeure en keuses. Verbruikers met ekstroverte persoonlikhede verkies dalk sosiale aktiwiteite en koop produkte soos geleentheidskaartjies, modeuse klere of reispakkette. Introverte mense fokus dalk op persoonlike stokperdjies of eensame aktiwiteite en verkies produkte soos boeke, tuisvermaak of welstandsdienste. Rol van eienskappe in bestedingsgewoontes. Pligsgetrouheid lei tot noukeurige begroting en voorkeur vir duursame, betroubare produkte. Oopheid vir ervaring dreef belangstelling in nuwe, innoverende of avontuurlike produkte soos tegnologie of reiservarings. Neuroticisme kan lei tot impulsiewe aankope as 'n hanteringsmeganisme vir stres of angs. Handelsmerk en produkbeleining. Persoonlikheid beïnvloed handelsmerklojaliteit en persepsie met verbruikers wat in lyn kom met handelsmerke wat hul waardes en identiteit weerspieël. Byvoorbeeld, omgewingsbewuste verbruikers verkies dalk volhoubare handelsmerke, terwyl statusgedrewe individue vir luukse goedere kan kies. Sosiale en kulturele lewenstyle. Sosiaal gedrewe persoonlikhede neem meer deel aan groepaktiwiteite en gemeenskapsgebaseerde aankope. Individualistiese persoonlikhede kan produkte kies wat selfuitdrukking en uniekheid beklemtoon. Tegnologie en mediaverbruik. Tegnologies vaardige persoonlikhede neem dikwels nuwe toestelle en digitale platforms vroeg aan. Voorkeur vir mediatipes soos nuusprogramme of stromingsdienste weerspieël persoonlikheidsgedrewe leefstylgewoontes. Persoonlikheid vorm verbruikerslewensstyle deur voorkeure, bestedingsgewoontes en handelsmerklojaliteit te beïnvloed. Deur hierdie verbande te verstaan, kan besighede hul aanbiedinge met verbruikersidentiteite in lyn bring, wat betrokkenheid en tevredenheid verbeter.